Hello guys, welcome back to my another video. Ma'am, hojik ay ngasay mamangda hajigiba koigi Vivo Y21 ko. Hojik FRP tawraga ay mamangdu ke kamaina FRP tawgadage haibudo ko. Si may FRP tawnagidon ta koi without PC da tawdoini PC yaudabida ado Vivo gi phone amadi sangi ko Vivo gi phone ama sangi ma Vivo phone do tawraga bypass tawdoini kamaina tawgadage Vivo gi phone do sida lere ama phone ama silere ama silere log level silere sina unlock level do ni ko sangi lo sida silere ko Dejda phone aya buda hangage ada khoi ne ji tawdu je sida sida accessibility setting je si je khoi ne enable tawdu ni bu ko enable tawdu ni ko hana already enable tawra thamme ko asi tollback on taro kanda si accessibility shortcut che si tollback shortcut che si on tawdu ni bu ko on taro thamme on taro ni ko maina on taro ni taro matu da khoi ne ji tawdu se sida saja chomna namo phone ani le sida sida khoi ne si changbirani aduga assistant le changani sida sida khoi na kai haige lage hai matamda open easy share hani ko okay si open easy share phone je hangani aduga sida sida khoi na si Vivo ani atopa phone yaro ko Vivo khaktani tawdu se Vivo khaktani phajana namo phajana sigisu aina already sida sida download taroga thamme ko har ma download tawdringa da sigi activity launcher se activity launcher je koina play store dagi download tawbirani ko aduga sigi ayaba phone sida khoi gi unlock level phone sida activity launcher je hapirani activity launcher je ayaba phone sida hapirani aduga sida changwa sida sida le easy share Vivo gi oina masagi yaujabani ko Vivo phone khatagi soilere aduga si ani phone ani makse clone da tawrani aduga sina new ohelene aduga unlocked leiba phone lock leita phone jina all ohelage aduga magi data transfer todini new ohelage android changani ko aduga sumaina scan tawbirani magi enos khoi nga sai download tawroga thangbi application da transfer tawdini ko sidese loin thole sumaina khoi na kai sidese da loin tawta ga di file jam chawi ko aduna khoi na unselect tawbiro han loina deselect tawbiro aduga only sida jida arrow je changbiro aduga activity share je mark tawbiro okay tawbiro sigadang send tawbiro ko aduga screen lock tawbirani hangbirani okay start clone okay file transfer tawbo loigra amuka tawge yaro amuka tawge again amuka ka tawge sina all fall ko amuka tawgani yagani yada yabro deselect tawge aduga only sigak thage open tawbirani activity launcher je open tawbirani activity launcher open tawbiram tungda hojiki phone anauba sigi phone je sigi phone unlock level phone je sigi mathau kasum tadre ko adu je koi phone lock level phone je changa yo sida installed package hai je magi package ngaktani si tholai je fk ko any android phone da koi screen lock ki bo oiro amagi oiro magi loina lei ko package amomde ado koina sida je thi do je factory reset na thirasi ko FEC factory test ko sigi factory test changani ado engineering test changani launch tawni ko hanjen launch tawbiu ko ani ahum lang nambiu adu ka da launch tawkani meyam back chalo adu ga miu meyam tholokani meyam thole ko hana ma khak leibudo sumai meyam thole sumaina meyam thola matam da koina hujike tawgudage hai matam da sigi engineering test si changbiro aduga launch tawre ko aduga engineering test 1 test 2 test 3 changbiro
go to home ji changbiro aduga initialize to English re click tobiro phone lock thuai na traga thuai de hadu yung miner se kamai मैम लो काय को FRP log loire Vivo Y21 FRP log loire thank you guys ngasi gi dong